Karbiricho harsing rong hangapan pulis ari deng ben kepacokpon. Tamulbari tarchen anglong along kachelang rem lapen apran karmu na koi kido babu teron apan pulis ajumpen kenep kangnang. Balijan sang tilang soalong akimi hiti ripen kecua hiti kimi kangpu. Kardom nili karbi berdathan bang sami durmi BP non arjik tha birtang ton pen karbi richo harsing rong hangapan karbi anglong rong asar amai kara atum pen hamren police station along pen aruni phaing kore pli arni ke pajokpon. West Karbi Anglong District Ronghang Rongbong along Karbi Richo Harsing Ronghang inut abang piapan kocelang rem pua koi kido ajok hamren pulis atum nep ingnang pon redapi Karbi Anglong rong asaramai kara atum pen ongdung asong atum cerap cutodun si hamren pulis ari deng pen pajok pon lo nili labang salam puthak nangli tomhan kethan ponji mate radaphan kapachini ponjalam thela helo nili da hamren along kedo pen kardudun long alam kethek don long ke klem don alam akam la helo Karbirecho nong nam inut hedung bangfu alang li klem ke dam akam mesen lapen rong arak pulodang te haladak ni dikaita niom niti bhanchar li don bom lapen lahai along rabdun haladak ke klem kechok che bang phan pulod kang saya dem lapen halaso dem long kang sai pon la helo Karbirecho phan alang li don ahem heme pia hem alang li inghon u alang li phan halabang pia bang ke alang li suaron amasi alang li abang alang li suaron seta alang li heme pi benak amasi inghon u pena jok alang li bang ta apu phan che hang lo ke chugi junia mai ama alang li ari sang ho che pon pe pin ben hadak dam de posi pin pomara tum alang li phan din lo nang li kopia thesi nang li inuet inod ari chu le dam panglor du panglor ke do son ke man pen nang li inuet le ke dam nang ji pu alam athe pen ar jusi alang li phan poho anghoi pen alang li phan ka bisari un edasi ni thom phan a poho plok pen alang li phan bisar lo bisar de pen adai tu lo alang li tomang bong ka henu awi se ta hukum horang bong pen ke dorek the ke dam de the alam the pen alang li phan na bang sa alam pen ar pu ni thom pisun lo apa alang li phan ar pu ke bak thuji la ke pini lo kaya teng re chong hoi ching ni thui pane pini ar ni lo setame ningdu kalam alang li phan la puson si hamren apia salong pen osi Komol Chandro bora alang li pen kunat pelo ne information isi long lok pen lo tahai alang li rong lo dam si alang li phan eres dam check lo eres dam da phi pen ada lam hut put pen ar sumar tum phan alam ke dowe kar lo so phan ke sungwe kar lo so ba phan hang si blank paper long suhi pa kuri amat alang li FIR lo tok PC alang li methang masil bang so lo receive pen puthot alang le phan kok ingnang pon le asalam the puthak sini tum pini ko along songtin atum meta chetong si nilihin benda chetong don si labang so kam phan hakim tum long ching IPC pini thanga case ave pin ben alang le phan labang so case papijut pon si non hem ka che pon thi wan si ni tum hong ko bolong si labang so lam radang no than de kang peklar de kang Kedam tang aruni phai kep aning we Tamulbari tarchen anglong along juna kimilik pia phan bang troxy meglang no tum kachalang rem lapen apran karmut akoi kedo borkok dhonsing teron arong amikar hemari teron asupo babu teron aphan hamren lapen baithalang su police atum pen aruni phaing kora pri aning we dhonsing teron arong adung pen nep ingnang pon edlupusi card news channel apherang ke jasoning hipen bertanang pale Tamulbari tarchen anglong along juna kimilik pia phan kachalang rem lapen apran karmut bang troxy atumang bong babu teron tainudlo kachalang rem lapen apran karmut alam ki aning we pen amatsi babu teron chepatu joilo sitame kiri lapen kelang charia sai ke pado bomajok hamren lapen boithalang so police lapen anparta borkok arong asara juma ke rap pen nikrepli anapi nep ingnang ponlong lo non an kadu kawe bang so alam ke long akoi kido bang proxy atuma phanta police atum pen nep ingnang pontang lo Aruni phaing kora pli arni adaba porpen number 21 Borjan constituency angkang Balijan sangtilang so puadi malong Dimapur Nagaland border kedai SGB Birsing teron arong along
akimi hithi rui pen theman mate Wednesday arni kechua hithi ingpuponlo Balijan sangti langso arong arada tum hithi kolada phan kahelopik ajoini rada tum chojor cholanga phan kasik sakedo ajoini Balijan along hithi kimi ingpuponlo labangso hithi rupen kechoa kimia hithi lengrijan along kedo SGB hemari killing bensi ingpuponlo lapen bangso hithi kang pupon ahut MSC longki timung Roland killing hanjang langso bazar mai pu hemari tokbi hanjang langso KSYC mai pu phubong timung KSA pen kangbura timung lapen sangti langso bazar amai pu Elbin teron pendang lok pinang an aradatum chetong dun non molom so pora phan dihina pharman berta moing ton pon iksnang Royal Enfield Ishan Motors Mega Service Camp. Free service camp at Bogasan from date 22nd to 27 May 2017. 5% discount on spare parts and 5% on engine oil. Free labor charges. Contact number 7896169017 and you can also contact on landline number 03675246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ Royal Enfield dealers first time in Karbi Anglong Ishan Motors Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road NH39 Chandrapur Bokajan 782480 District Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675246448. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ খৰিয় হোটেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Naman Wheel Care Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu 782460 Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinama Opi Putat Bertalong Wangtulo. Karbi Anglong Autonomous Council Kilik a returning officer Anparata, Deputy Commissioner Pen Council Kilik Angtek, Apialo Patini that api top 10 polling station upon Nong E Piponji Pusi Pachatakpon. Karbi Anglong Autonomous Council Kilik ballot paper pen si doji. Ballot paper pen kilik ipado ahud ballot paper nahok o. Vote ke jog ahud voter atum ballot paper alu along stem ke theng pame mea jog ballot paper akile nahok aretiti. Kilik ahud polling officer atum voter aphan koson si ballot paper along stem ke theng lapen kedu nangchi malaso aputhak than pen ballot paper kapanahok aphai pajum nangchi. Ballot paper alo kapanahok kapajum thek a polling station aphan top 10 anong a pipa jirji pusi Karbi Anglong Autonomous Council Kilik a returning officer pen lamthe pachatakpon. Aruni Bhayankar Rapli Arni Dili Kethama Por Pen Inglong Kiri Rongkethe along Indian National Congress Asong Pen Lumbajong constituency Aparman Karbi Anglong Autonomous Council Kilik along Kachapati Dunji Aphan Dhonsing Kram Saphan Karcho Mai Padopon
Maya long ke ong dung arada tum kedam tang pinang anabang pubang pie tumapan pahai ponlo seta lumba jong arada tum thanga kaching thora ve pusi ning ke oi chipaklang bonta none phong abang ke ladaga hemaret ke do abang fumate congress pen kipi pon dhon sing kram sa phan pahai ponsi lumba jong RJ pachalar nang pupusi rat pen ning je pon renti mailong nepali chakma adivasi arong pen danglok kadoga ve rong troksia radatum mailong chitong don si majority kona maga chingbe dun ba bangkai lake nililam kali athe rat aning ke hangse nili claim ji Birta bangkala ponse kangton iglo lang ibam thaka news channel domi thakme kurwang thu